ty hitantara Fondy Hassan Rama. Hassan Rama, agnaranazy Hassan Ben Rama, teraka taona nalava vily tamin'ny taona 1926 fa izy maty tamin'ny 1918 teto Majunga. Tantarana Hassan Rama, izy teraka taona lalava fa izy tombo teto Majunga, nitariminangovavy iny. Reveo izy nipetraka taty Saramandroso. Ny Kosoaly tao masikiriny Saramandroso niraka tamin'ny Anjoany reo. Anjoany reo koa fa roso, izy no lehibeny masikiriny tao Saramandroso. Fa tao tsisy jama zay tao misy tsy ampy 5. Izy ny forme jama mpianatra anazy reo, ampijoroenay tao masikiriny tao, mijoro Qur'any, isany vita solany maghriby jusqu'à Aisha. Tao ndesiny mpiasa anazy l'usine regny, ny Kosoaly miaraka aminay amasikiriny Saramandroso. Nitombo zany jamanay tao. Misy reo manevany reo, misy boka Tsararano, misy boka Mabebokely, manao jama miaraka aminay Saramandroso. Nitombo jamanay tao jusque farany izy nagnano juma zay Saramandroso. Izy nijoro tamin'ny Fondy Mzemo igny, izy be zany. Fa nampijoro izy Saramandroso, nampijoro tamin'ny 1968 naviako eto, izy fa dojoko nampijoro. Mijoro viavy, mijoro lehilahy, iatsaky ny Saramandroso maro nijoro tao. Fondy Hassan Rama tsaroako izy mitia olo. Karaha zahay moa tanana raiky, bakô zahay mpiziva. Zahay mpiziva, izy Antalaotro, zaho Antandrano. Zahay mpiziva, mpisomonga, lany fagnatsatsahandreo boko mpiziva io. Zahay fankahazo tsara tato. Zahay tsarovako azy. Zahay mangataka izy magnafiry anazy amin-Dragnahary. Dragnahary magnefa asa nataony taminay, fitiavana nataony tamin'ny fiarahanay zay jiaby. Anisany ahezako Fondy Hassan Rama raha hary mikoremo azy amin'ny asa vitany amosikiriny Saramandroso eto, satria mosikiriny ty teo kely izy mampijoro amin'ny baraza tato. Jusque ta nandeha taritany magnangy reo navy teto koa, nataony contre-plaqué ambadika ato, amin'ny ilany ato a droite ato nataony nany magnangy. Raha fahitany fa miroborobo manangy reo fa tsy omby, alhamdoulillahi nahazo hevitra koa nanamboatra ilany ato neny mosikiriny magnangy. Io tsy mila fanampina, zahay mandeha hoe mangataka, io tsy mila mangataka fa mosikiriny ty misy rezikinazy. Ka ambelanareo rezikinazy fogna amboavy eo izy tsika manamboatra zay zaka tokony amboaritsika ato. Alhamdoulillahi, Fondy Hassan Rama raha hary mikoremo azy, nagnano be izy. Tsy vitan'izy nampijoro fona, fa nampijoro, nampikosoaly, napidiriny solatol juma, loatsy nisy juma tato. Fa zay mandeha mosikiriny juma mandeha mikosoaly any. Teo izy napitra mosikiriny teto, nanao solatol juma isakany juma. Alhamdoulillahi, feno zahay tato. Anisany atsarovako ny Fondy Hassan Rama, Allahul marhamhu. Izy zany anisany sarotiny izy amin'ny diny, satria maro le converti teto nampijoroiny. Izy nampijoro teto, boka niformeny maro, natonga mosikiriny ty nanjary nisy fondy, nisy imamo matanjaka. Nohony boka amin'ny Fondy Hassan Rama raha hary mikoremo azy. Izy zany sarotiny, tsy saka olo koa ampidipidiriny mampikosoaly. Fa olo formeny dia napidiriny mampikosoaly nanay tamin'izany fotoana zany. Alhamdoulillahi raha hoe Fondy Hassan Rama vitany mosikiriny eto, mbola matoa izy ty miroborobo karaha ty, avy aminazy natonga azy oatra karaha ty sao. Zao anisany manasoany Fondy Ahmady ambadiky ny mosikiriny ato, nefa na izany na tsy zany, zahay anisany zaza nitarimizy indreo eto Saramandroso, anisany zaza nitazainy Fondy Hassan Haji Fondy Allahumma fillahu warham. Anisany nivolavolainy tao anatin'ity mosikiriny ty zahay, na dia misy arakiony nijoroanay, dia anisany zaza nitazaina tato.
ary mahafantatra ny toetrany sy fitondrany an'ity moskiriny ity. Izy olo tsotra nefa tanjonany araka ny teniny zay apodipodiny aminay. Aleo zao maty mahita moskiriny ity voamboatra Ndragnahary. Io hataka anazy isaka ny fotoanany fondy izy mipetraka ary amin'ny sisiny moskiriny eo isaka boka asubuhi. Aleo zao moskiriny ity vita zao alainao Ndragnahary ary tanjonany tanteraka ankitiny. Izahay nisy fotoana nisy cyclone teto moskiriny ity niendaka tafo zay namonjy olo mpizara toly zara ino zay navitagny zay ta tsy nahazo zay nipody aminazy nanao compte rendu. Izy boka teo niteny aminay hoe anareo aza sahiragna moskiriny io mandeha aty fa moskiriny io Ndragnahary io tsy nanakay io tsy nenao. Inna lillahi ta'ala izy Ndragnahary ndo mame rizikinazy anamboatra moskiriny io. Nipetraka zahay fotoana vitsivitsy tafaraniny nisy olo napikaikina anay. Zahay raiky Haji Pirzady nandeha tamin'ny hotely anakiraiky teto Majunga Tapitanana. Nandia nifanaraka ary nikainy le olo hanamboatra manana nia hanamboatra ty moskiriny ity. Nipody zay taminazy nanambara amin'ny fondy hoe fondy Allahumma fillahu warham hoe misy olo anatiny fony hanamboatra moskiriny io. Amin'ny fomba madio izy eo anambaranay basi anareo tananareo tsy mila mandrambo vola io. Anareo mangala entreprise apikoranisa aminazy izy mifanaraka amin'olo io manamboatra moskiriny. Alhamdulillah vita ny tanjona ary voamboatra réhabilité moskiriny izy alhamdulillah izy tena ravo faly ary izy nampodiny hoe mbola misy tavela volagne alohany alako namako jiaby olobe namako falasa. Izy mitontono olobe namany zisky ny fondy Babansoafy, fondy Ali Alimasy, Allahumma fillahu warham, reny jiaby volagne faroso fa za mbola adidinakay mbola misy volagne vitaiko adidy io boko zao alainao Ndragnahary. Izy doanazy io isanandro. Nandeha ta zisky nanamboatra réhabilitation ambany satria moskiriny ity dirandrano nanamboatra zisky voamboatra le ambany. Izy alhamdulillah zisky izy anatiny arety izy mbo miteny mbola misy ni anazy ary azambelanareo aza votsotranareo atana fanajarisagna sy fampiroboroboana io moskiriny indrindrandrindra amin'ny resaka fiarahamonina. Izy na ino finoan'le olo na ino finoan'le olo izy magnantona anazy izy mandramby ary izy mahay terme fiarabany salama tompoko zay ny fiarabany isakan'izy mahita olo finoana hafa ankoatra amin'ny finoana musulman. Izy tsy manavaka finoana ary izy mandray ankitspo ny fahatsarany. Izy olo mahay mitondra zaza mahay mitondra zanaka zafy ary raha misy tsy mety izy afaka mampianatra. Isaka kamisy zay eto fampianarana tamin'ny fotoananay isaka kamisy zay mijoro maolidy mijoro barzanji mangala dite boka amin'ny tragnondreo ary amboariny fondy magnangy Allahumma fillahu warham zay nitatitra an'io pakandry Somaila zafiny Silay Allahumma fillahu warham. Regny jiaby zay formena teto fa avy fa bevata no ny hasa miparitaka jiaby olo jiaby. Ary misy kaindreo fondy Abudu io no fondy kelinay teto izy nitondra ary anisany nitondra nametrany fondy fatokisana ny ty moskiriny ty. Izy no anisany amiry ato mampiroborobo moskiriny ty. Alhamdulillah rabbil alamin. Makasitraka ny tompontsika Allah ary fisaorana lehibe isorako ny tompo Allah. Zay zao fa mandia 7 taona nahita fitomboan'ny moskiriny ty tsara mandroso ty boribory kely ka avy amin'ny fondy Hassan Rama nanao ezaka maro izy alhamdulillah nahary mikorehemo azy moskiriny ty niroborobo jusque manomboka amin'ny fanamboarana moskiriny ndraiky le mpianatra nabokany mitariky anty imamo ndraiky fajorona anaty moskiriny ty no niezaka nataony fondy Hassan Rama nahary mikorehemo azy fa be nataony ta moskiriny ty tsy adinoko za mbola tanora jusque za matoy ty hitako hatsarany na vitany tanaty moskiriny ty. Alhamdulillah ny afatra zay napetraka ny fondy be Allahumma fillahu warham taminay zahay mpianatra taminazy zay zazany tazay ny tombo teto
izy miteny hoe aza votsitra anareo amin'ny tananareo karaha zaho tsy mamotsitra azy amin'ny tanako nafindrako aminareo fitantanana sy fagnajarisana ty moskiriny ty. Alhamdulillahi zahay tsisy miparitaka ary nitoerinay ze olo anakorontagna ty moskiriny ty hitanareo foana na de sarotra tanandalovanay teo jusqu'à amizao filaminana ankapoben'izy eo mangataka zay amin-Dragnahary ny hafatra zay nataony aminay tsy ho ambelanay ary izy amin'ny toerana zay nametrahantsika azy Ndragnahary mbo mikoremo azy manome rehmana anazy nintsinintsy amin'ny ty fanjavany ramatany ty jusqu'à amin'ny yaumul qiyama. Izy olobe nanome fahalalana ary nanome ezaka amin'ny fitantanana ty moskiriny ty. Nizara répartition izy nany imam jusqu'izy eo tsisy tsy mahay an'izany izy nametrapetraka anareo fulany manao imamo ato izy nidésigné an'iny jusqu'izy eo zay tsy masaiky miala na de misy ara ny fitovikevitra raha misy nefa angataitsika amin-Dragnahary tsisy taminay zany fa zahay tsy masaiky efa mandalo eto moskiriny eto tsy mitana zay andraikitra nambarany fondo. Fundy Hassan Rama Ndragnahary mikoremo azy rahmatullah alayhi izy zany no olobe nampitsara amin'ny tanàna Majunga ty satria tsy vita moskiriny tanàna Tsaramandoto foana fa raha fa misy filan-kevitra izy no tsakarain'olo a Majunga eto. Zay nahaizako koa Fundy Hassan Rama. I Fundy Hassan Rama angatahako Ndragnahary mba hame azy toerana maeva amin'ny kiyama place misy azy. Zay ndo doa angatahinay maro amin'ny tompo Allah amin'ny hasoa soavana nambelany aminay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahimallahu rahimatullahi amin'ny zavatra vitan'ny Fundy Ndragnahary mbo mikorehemo azy ame azy neema hazavana nintsinintsy amin'ny kaburinazy. Allahumma fillahum warhamhum.